THR. T, tuntaskan Ramadan sampai akhir. Nenek berjulu lebaran. Dengan dia mah lebaran ni wanda berjulu diri lebaran. Aku tu aran lebaran tu TV ni nyebun ngarap-ngarap tu dalam balik polak puasa. Dengan lebaran. Lemak mu milun sogol hari raya dia dengan lewek. Itu sama dengan ojo-ojo agak-agak arak itu buat nangke ni. Nggih, arak selai 4 mujair. Yang aru tutup puasa lagu ndikman baik arak benget THR. 4 kelompok manusia, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh sorga. Nah ibu, nggih, arak 4 kelompok manusia sak terinduan isi surga. Kita tak besok ni. Ni tahu ni tabian bom. Cak nyengking doang ngelek bom ni mana pat kecarai. Nak baru waktu anu ima kiri kena si benas senuane mu cacat ibu. Mun ani ka besok mun bakal si ai yan perek mae kembe si de besok kulu. Baik, kami sida besok mai ni. Nani ya kendek ngalahan. Ni hanina muak momot mau kureti ni. Mano jamai terpaksa wah mai ni. Mai aku besok ni dari tama ibu nyengkeng be haru nyengkeng. Nyengkeng meni ibu. Moya saya ibunya kan saya gaon dengan taman tu kan tapi sumpah pengelek kai menyurak kanira ni. Dia menyurak sanina moya kesempatan bar terus belajar. Nyemperakan lagu ni. Semangat luar biasa nggih. Alhamdulillah. Yang ulangi ibu nggih. Ade saat yang belum sami niki ilangat tican selamat, ilangat tican keberkahan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali cemus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari sami pemuka agama, pemuka masyarakat, wabil khusus anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat sekaligus ketua MWC Nahdlatul Ulama beserta ranting arau hadir di tengah-tengah tiang pelunggung sami. Kita doakan beliau-beliau niki mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta dengan seluruh keluarga. Amin ya rabbal. Dan ekados RT remaja jamaah laki bini menikah pun juga pelunggung tiang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berdait malik dait Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hirup karing 100 kali Ramadan nggih. Ada hirup-hirup diri nggih. Jauh lah mutah tuna selui anjak bimbing tatican nggih. Ande mak 100 tahun ibu mau berembiak dua. Ya Allah, wangkah mak tahu puasa wah ni. Nggih. Makin doang 16 tahun. Mu karing 100 tahun, mu 160. Wam tepi jadi barang antik wah. Nggih, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya sehingga tiang pelungguh
di malam yang mulia, di malam yang istimewa, di bulan yang agung, di bulan suci Ramadan niki, malam tanggal 27 Ramadan, pelunggum tiang dapat berkumpul lek malam mangkin niki, tidak lepas semua niki adalah satu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam kalipaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa tiang pelunggum sami selaput niki beserta kita doakan juga seluruh keluarga tiang pelungguh almarhum almarhumah, baik janan laki bini, mudah-mudahan tican syafaah lemak le jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, nahdin nahdiyat, muslimin muslimat, ina irin ina irat, saya sak ngiring ya berida, baik soh bersunat maupun nikman bersunat. Dia no arah nikman bersunat atau kocet-kocet no. Nggih? Nggih. Tiang pelungguh sami ngiring malam niki tiang dua terbahas. Nggih, pelunggum tiang nuzulul Quran telu jari. Pelunggum tiang nuzulul Quran, terus sak kedua malam Lailatul Qadar, sak ketelu THR. Nggih, arak soal ibu napi unin batur, nggih, arak pitu buat nangke uni. Nggih, arak selai 4 mujair. Ian aru tutu puasa lagu ndikman baik arak benget THR. Insyaallah buat hewan ni. Nggih, akin dengam no ibu, nggih. Demah tebing mo luwe anbing tiang, aran tiang ngendeng dekat. Nggih, nggih. Nah niki sami jamaah yang tiang muliakan hormati. Jari tiang pelunggum sami nuzulul Quran malam niki memperingati napi kena nuzul ya tahun turun. Nggih, napi turun kitab suci Al-Qur'an lek bulan Ramadan niki, sehingga Ramadan niki Bapak Ibu mulia kanden Al-Qur'anul Karim. Nggih, tiang pelungguh sami malam Lailatul Qadar niki mulia kanden ia tahun keturunan Al-Qur'an. Nggih, kemuliaan Lailatul Qadar niki sebab ia tahun terpentun Quran lek dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang diturunkan kitab suci, diturunkan oleh yang maha suci kepada hambanya yang suci, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia tiang pelungguh dengan Al-Quran, sekalipun hanya satu ayat di dalam hati tiang pelungguh, lalu tiang pelungguh sami menjadikan Al-Quran sebagai amalan rutin, amalan wirid tiang pelungguh sami mulia. Laik Al-Quran niki betulis elek pelepah kurma, elek babak mencari tiang pelungguh. Sak mula babak niki tertunuk terketeh, lagu kanden ia ten berukir Al-Quran. Batu niki den mulia, lagu kanden berukir Al-Quran mulia. Lalu bagaimana dengan pelungguh tiang berukir Al-Quran di dalam ingatan tiang pelungguh? Maka tiang pelungguh pun insyaallah yatmilumu mulia. Adina harak doang mutapa ibu, nggih. Mana-mana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, ibu. Masa mandi apal innalillah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Qur'an niki, nggih. Surah Al-Baqarah. Nggih. Jadi tiang pelunggum sami niki nuzul pelunggum tiang keturunan Al-Qur'an. Nggih. Ada singkat-singkat niki, nggih. Ada taruh tutup, nggih. Ibu. Ada taruh tu. Mbek kaya nam pelingim ha belo atau ha kontek. Oh, belo lagu sepelang tan tama atau kontek tamu selapu. Jauh ngaji kenang ibu. Lain-lain doang tua-tua ni. Nggih, jadi lanjut nggih, sponsoran baru niki nggih. Bedoy ini kelan nih kita kaji. Jadi Al-Quran, lamun bicara Al-Quran Bapak Ibu, maka tiang pelungguh endikan Nabi bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin.
Ada 4 kelompok manusia, ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Nah ibu, nggih. Ara 4 kelompok manusia sak terinduan isi surga. Nggih, tiang pelungguh melet surga tu ndek. Melet selaput niki melet lagu sebelum pelunggum tiang melet, sebelum pelunggum tiang mele, lamut tama jok 4 kelompok niki surga bekangan lek pelunggum tiang, surga merindukan tiang pelungguh, surga yang jatuh cinta kepada pelunggum tiang. Lamut tama jok 4 golo, mudah-mudahan tama salah sekian ilah 4 niki nggih. Nah ibu bu nabi niki makin jam piro? Ya udah, nggih ada sakeruan kan ibu bagi-bagi menit dan jam pira tangkah, nggih. Nah, jadi lamun tiang pelunggum niki Bapak Ibu berada di 4 kelompok niki. Ada 4 kelompok, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Din bina marak meniki Ibu. Ia beda pelunggum tiang temelet isi sak laki, dait pelungguh melet. Beda niki. Nggih. Niki makin niki sami jamaah din bina marak dengan pelinggih beberayan laik ibu. Wah beberayan masih mengat. Oh wah terpidang jadi nggih nyakam jadi dari laik noenges-enges niki dengar dedari laik angkat laik kena kemudian ini coba toak dengan wangkan dedari masih nak sili bu masih dedari kaya kena nggih dare lah laik konsolah nggih nani Jawa nggih wah sudah mara unin tal pamak no expired tu ni nggih. Nah dari napiaran ni kita den bina contohlah ringan-ringan tangkap contohan den bina pelunggum tiang ni ke atau jamaah laki melelek sopuk dengan nina cinta rindu lek dengan nina niki nggih ataupun sebaliknya saling kangen nggih saling nah ia ampun yang tiang ieu ning tang nyampean niki lek peraya Bapak Ibu ia molahan paling dedara ketimbang paling sampi silap hebat ya Pak. Lamun dedara penter ya pokok mele pi andiri jalan asogul lagu lamun sampi itu orosan nggih mun itu pi anjalan di tahu yang pesogol lah no itu hebat lagu ada saling kangen muah nara ibu unyokan cara laik niki kan zaman laik niki pelunggum nyekam sadar laik niki tak zaman laik niki ndek zaman makin mun makin jajari si happy doa nggih mulai niki akhir berjanjilah dengan dua niki saling kangen tutup balung dia. Nah mu demen bian-bian ni ke tang bedait lek sedin lambah nggih bedait lek sedin lambah ibu anu kengonek tu berayan lain bareh ke malam at berjanji yak bait tam ancare sasak dengar nggih cara lombok ak bait embareh jam pira bareh lek selak maghrib isak mumbe tetap berjanji te elek napiran ni sedih nebong deket bawa rempung punti nggih bawa rempung tu anti ieu ning kena hanina niki selak maghrib isak siap-siap wah bareh yak litu bait siap punin wah payu dia muara elek den taon nara nyebu papu toa nggih papu toa niki nyebu den taon sia dua bajang-bajang ni bareh ja awas yak jahil kana kuning tumuri den tahun akhirnya dia menolek anak niki oleh dengan dia berjanji wah pasti wah teo to nak taling anti bareh elek deket tebong deket rempung punti akhirnya mun lalu ni oleh hanik mamu ni papu tawak habaru mamu ni mun terus nyerak bungkus pak naperan lampin onas bayi nggih lampin onas bayi mun kur niki dia aya jari buntelanan ada satu paran pengantin nina bareh mu nyamar jari pengantin nina nah mamu baru tawak niki air de menoh hingga bungkus pakaian niki bak lampin onas bayi nu mun bungkus solah namun singgah telekum lek senina nggih mun singgah telekum elek
senina. Akhirnya demen wayen selak maghrib isya sendik mana selak maghrib isya entun maghrib wat terus kadu telekum senina betelekum hamama niki betelekum nggih mun tutup diri contoh hami ibu ada yang jelas ik tahun dek contohan iya kayan dekat semel singgah telekum pelingih majaan ya ni wasorban ni jadi telekum. Akhirnya mun terus siap-siap nih apa pun tawak niki mun nyamar jari hanina mun kelumbung diri intia kelumbung mun congo kile bawa rempung punti mau datang tetu wabe dulu niat tu nge wabe dulu niat hanina ndek man sogol masih tu balen nge hanina mun nia wabe dulu congo papu tawak niki tu nyamar jari ni nina. Akhirnya dia menamara menikah momot mau terus melepas buntalan niki tentu datang rombongan saya maling niki ya bait pengantin dengan rombongan berdelok bajang-bajang mun nyerak demak anu demak ani wahanu ununin pakaian apa anu ni mun demak lampin niki biar ni ani tahu ni tentu doa dia ngeros-raos papu niki air mu ya terdemak hanteh uni air mu terdenden terus pengantin ni hanina niki ih terjauh musi lelahan badek tiang perjalanan marak dengan atau palek-palek ih musi lelahan benggos-enggos papu ni wah doa dengan lagu terduk doang terjauh tanggung ni nyunjut terjauh mau baut saling out wah lelahan badek uni singgit tepetaek tersinggit terduk no doang terjauh. Akhirnya datang balin hamamu mau terus di mana datang balin hak Mamat yang mau nyelepek pengantin nina mau nani enggak buka telekom mengendek kata goro kisi keluarga tengah sama amun datang itu berdelok dengan meter kan berboyak dengan niki biasa dengan banyak pengantin ya berdelok dengan meter mujang ke jam 11 malam bapak ibu masih netu ni hatuak ni nyamar ni teduk doang kembeng jane narangan dan milih ngeraos no idako menu pengantin nino ni remaja-remaja begituan aran jak makluman baik ni ninan hak mama aran dengan din semel ni aran dengan din semel ni akhirnya mau nyelepek doang muku din cengak-cengak akhirnya sampai jamaah muyun inaan hanina inaan hak mama aneh pada oleh bejulu aneh lema amboyak pengantin Malik adin istirahat dulu pengantin ni inaan hak mama omgi ni lagu terdemak sakit di dada kamu mendoh teti ya kancen nia bareh tu kamar soal din tahu kancen semama dengan baru nanu ya din kanggu kancen mama mesti teboyaan ni sakit ya jari kancen tu elek dalam balik munia mendoh tarak di dada mendoh tertunggu mau dia mikir nani hak tawak ni berembin tak kapelai nani muni wah kedung menjadi pengantin nani. Akhirnya sami jamaah yang kami muliakan hormati sampai jam 12 malam momo tatunin bani buka telekom mun nabi berakal sakit lalu tian aku ni no ngarang habas bebantongan was suara sakit lalu tian aku ni ngarang ni oh melem jokai oh ni ndak ni sihat tunggu ni ne au milik le narak selitahan wae oh ni doang ada manek-manek telekom ni narak tak ada menin doang ai menun teh mu zaman ni ke den mana rak jeding ni masih nduk kebun ran ni mana rak jeding mun mangkin bilang kamar tok jeding ka tok wisi mulai ni ke ibu dengan mundek sedeneat pokok panas-panas lain terjauh anteh be menun teh sogol menu ketimbang munin lonti tom sogolan nunin hanina akhir terjauh dia terjauh jok tengah kebun ngonek tu ni le tengah kebun ni mau jari bedengan ni lebih betis entek aku si berangkat ngonek-ngonek jok kembing kesekat anu ni sogolan bae sak manek-manek anu telekoman ni kitang solon hak jok lon manek meni tak mau dia menah tambi tu tak berbesok ni ni tahu ni tabian bong cak nyengking doang ngelek bong ni mana pat kecarai anu no baru waktu tanu ima kiri no si benas senoane mu cacat ima mun hani kak berbesok mun bakal si ai yan perek mae kembek si de besok kunu mae kembek si de besok mae unin nani ya kendek ngalahan unin hanina muak momot mau kureti uni amano jamaah
terpaksa wah mai muni mai aku besok muni jari tama ibu nyengkeng be nyengkeng muni nyengkeng meni ibu nggih nyengkeng meni moya ini macam lele dulu deman duduk cerita moya saya ibunya kan saya gaon dengan taman tu kan tapi besok pengelekai menyurahkan ini ni dia menyurak sanina moya kesempatan bar terus pelai tu balik tu ngengat penganu hama ni menyunyut pelai Allah Akbar ibu no nggih lah niki contoh nggih amun dengan saling kangen saling tunah kangen marak baru lebihan sini ke mun pelunggum tiang tama jok 4 kelompok niki lebihan dari entat sak berangan lek selakian entam sak pelinggim berangan lek sebinian ieu lebihan sinu lamun surga niki rindu kepada tiang pelungguh embe sampat pertama talil Quran nggih buka telekom dulu wah selesai dengan nggih contoh nggih nah talil Quran ibu tapi kena talil Quran dengan sak cinta dengan sak bekangan elek Al-Qur'an beruan dak bukti cinta lek Quran pertama pelunggum tiang membaca Al-Quran sermin huruf Al-Quran lagu makin dia tahu nggih kadang dengan penentang dengan penglihatan yang saru dia tahu baca Quran belik niki 6666 ayat 114 surah nggih nah niki telung dah sejus niki ndek tahu pelunggum buka Quran belik sila sak kedua adalah embe sak ringan embe sak molah elek bau si mengat bau si mapal si pelungguh ya peluik baik ke jelo maupun ke malam nggih lebih-lebih menjelang tutup Ramadan al-iktsaru min tilawatil Quran pelunggum tiang peluik baca Al-Quran lagu ndek nak tahu bahasa embe sak bau si mapal ibu nggih sak bau si ingat nggih mujarian amalan sejelo-jelo lebih-lebih marantan bismillahirrahmanirrahim niki luar biasa nggih jadi ada sak pelunggum tiang termasuk dengan sak terinduan si surga termasuk dengan sak tekangan si surga adalah talil Quran genem seneng demen Al-Quran bedemin tak demen buktian tak demen dengan membacanya mbe malik ndek tahu baca ndek tahu sermin huruf Quran nggih aran jak penentangan wasaru laun salah unin baca nggih alif lam mim unin ayat alam unin baca kan salah kan salah dengan keliru ain sin qaf unin ayat asoka unin kan salah dengan akhirnya ndin bani buka Quran lalu berminta mbe sak bau isin apal jari-jari si kul huwallahu ahad nggih ibu nggih telukul nggih kul telukul kul ya kul telukul kulhu kul a'udzu falak kul a'udzu birabbil lamun kul kayu hadapan to lamun kul jamak sak tekelak sayur nggih lagu lamun qul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbil iya wasilah niki peluit al-ikhlas al-muazzatain nggih nah niki dulu nggih asbabun nuzul daripada surah satelu niki Rasulullah dulu pernah dalam keadaan sungkan dalam keadaan sakit bapak ibu lalu maka ansok tercek-cek mau ternyata arak dengan jahil di sini Nabi arak dengan nggih begawian lengek seher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir mu embe taun terboyak elik dalam sumur dalam lengkuk niki terdait buntulan nggih terdait buntulan ibu nggih terbuntul marak meniki talin telu nenek man bukaan dulu bahasa malaikat Jibril terbaca kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq buka kul a'udzu birabbin nas buka ternyata niki arak bekas rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam arak paku macam isi di dalam nggih nah ieu sebab niki sehingga pelunggum tiang nggih ada genem-genem ieu mud baca niki nggih jadi amalan rutin
sebelum mensari pelunggum dah hingga sana mut baca kulhu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas mut tiup mu ye seterapu sawakat ye terapi diri ibu nggih paham Bapak ye terapi awak yang belum insyaallah nggih baca kulhu nggih sampai tutup nendek kulhu doa nggih kulallahu ahad yang yakul lahu. Ini ketiang pelungguh kembali nampak matur niki tak ada sak ia jari amalan rutin tiang pelungguh dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ada sak termasuk dengan sak terinduan si surga. Mbe Malik ya selain si baca Al-Quran sermin huruf mbe samut apal. Sponsor. Nggih. Nggih, iklan nggih. Nggih, Ibu. Nah, lamun tiang pelunggum sami baru baca Al-Qur'an niki sermin huruf baca mutengat apalan pelungguh. Lalu yang ketiga mendengarkan Al-Qur'an. Senang demen dengar Al-Qur'an tebaca senang amoh cemoh nggih demen seneng lamun ora Quran terbaca niki Ibu pelunggum tiang hilang atati can rahmat itu sudah jelas manik Allah dalam Al-Qur'an nggih apabila Al-Qur'an dibaca fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun simak dengah ye langa mak tican rahmat bacaan-bacaan samum simak bacaan-bacaan yang pelunggum sami pirangan bacaan-bacaan yang kita dengar huruf-huruf satu baca baru ye langan ngelek pahala masih alhamdulillah jadi senang ngelek dengan baca Al-Quran bersyukur tiang pelungguh nggih ala bija-bija jarit niki bilang malam nggih lama munah tutup Ramadan sepi noh Malik nguk terbalik-balik baca-baca nggih tiang pelunggum masih kesempatan terdengar suara Quran pelunggum tiang hilangan tiak termasuk dengan saterinduan si surga senang demen dengar Al-Qur'an lagu makin niki nde tahu dengar Al-Qur'an karena pendengaran was kurang wah layar sentuh layar sentuh ndek HP doang ngara layar sentuh Ibu lamun ndek goreng ndek ngengak ai muntah kena ya gedok kemarin ndek ni hai kena gedok lagu kurang pendengar doang ni ngi merang silin tegana gedok lagu ndek pendengar mun ndek tegoret jak ndek ngengak ya ampun pelunggum tiang perlu tersentuh dengan apa dengan pengajian isi tegoret ono pelih badek tegoret tengok jok sasolah ono ndek kanggo tegoret tadi kanggo oh iya salah tegoret tadi ndek ngukur gawe salah niki maksud jadi Al-Qur'an niki jadi penggoret lek pelunggum tiang ada sak selamat dunia akhirat pada marah mangkin pelunggum tiang tegoret lek bulan Syaban watata cerita tebarak lemak yang tamu bulan Ramadan tegoret tiang pelungguh tersentuh tiang pelungguh iman tiang pelungguh tersentuh nggih nah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tegoret yang pelungguh antama bulan Ramadan mulemak wajib puasa sebulan Ibu nggih jadi tiang pelunggum ada sak kena irup niki karena Al-Qur'an niki hudal linnas petunjuk bagi manusia adem selamat dunia akhir bahwa bayyinatim minal huda wal furqan nggih hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan petunjuk bagi manusia adem selamat satau pekelin embe sak kena det embe sak ende kena itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi baru langan tiap mau terinduan si surga senang demen dengar Al-Qur'an. Lalu selanjut Nabi Malik si senang dengan baca Quran mut bersedekah mut berhadiah pelungguh mempesangu bija jari ngaji beng sangu bayi balok munarak ngaji Bu pelungguh tiang dek tahu baca Quran umpamen lagu mempesangu bija jari insyaallah yang pulih yang mau pahalan Quran dimin lampak lalu ngaji baik dimin pasang telekom baik pesangu nggih ngapiran-piran jok 1002 entama beng lemak selesai Ramadan niki lamun lampak ngaji selung-selung panggaman 100 semo mau kecemohon dengar hebat papu kena huni nggih angka mun arak kana mun de arak ja
ambil syarat nggih. Lamun de girang beng sanggup lawan tersepor tunjang si bayi apa bergelompong terus terbayar undangan pelit-pelit jadi papu ni mau tersepor nggih. Nu maut pahala luwek langan tadi canu ada termasuk talil Quran nggih. Pertama baca ndek tahu maca napiaran hafalan mut peluwe jadi amalan rutin tiang pelunggu ibu termasuk kulhu ni hebat nggih. Sekali sami jamaah pelunggum sami nggih demem tama gedeng napi bahasa meliti gedeng balik aba-aba ale-ele balik nggih. Balik demem oleh nggih. Mulai saat ini kita praktik. Mulai saat ini ada terus Al-Quran ni kita hama juga dalam balik tiang pelunggu. Dia memantuk juga dengan bapak ibu. Pertama pelunggu melepas salam. Nggih. Assalamualaikum. Hai jarak elek balik. Nggih. Dia memang lepas salam niki sambil masak tama jog sangkok atau tama elek jebak pelunggu baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lamun bau telu kali, lamun dek bau sekali. Nabi tahu padilah kelebihan pelunggum tiang ni ke rumah tangga kita terjamin solah berkah rezeki mengalir tiada hentinya. Ini amin doa gawe mun amin doa kami ni mau amin doang ngeliti mu datang balik mending gawe ndak ada artinya amin bapak ibu ndek kuadu main dah baju orang aki ibu nggih. Amin wasilah nggih. Jadi tujuan ngaji niki ada cobaan ibu kan amalannya sulit atau berat ibu amalan baru baca kulhu dia metolek datang balik berat atau sulit deang nggih deang atau berat sulit ibu atau mesang gak modok atau sulit sulit atau modok nah nggih nih ya undang dengan hak napiara ni tenam kelelik doang mana ni imah mudah mah pendak undang ibu nggih. Pendam kira-kira tu pengaji sedia. Insyaallah ayat ngaji datang nyaur sanggup. Oh, sepelinggih mendo teti tiang kolek di depan dewan. Hayo uruk ngaji datang nyaur. Ibu ni amalan gampang niki. Ya sebab rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Lamun pelunggum sami tiap pemantuk, tiap pertama balik lepas salam pertama Assalamualaikum. Dia memang harus lepas salam pelunggum sami kodek-kodek no baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad mancam sasulum sak lampak ya tahu berkah rezeki akan mengalir keberkahan rumah tangga rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Nah ibu nggih amalan ibu nggih ya mau ngaji nuzulul Quran nggih. Nah, tetap Quran ni tetap arah Quran ambil Quran surah Al-Ikhlas nggih. Nah insyaallah berkah itu hirup tiang pelunggu nggih terjaga rumah tangga solat nggih keluarga solat rezeki berkah nggih lancar rezeki datang dari arah sak ndit tuah perangan-rangan ndit tuah duga-duga len datang. No ibu lagu melet tetap nih dia sekali mau sekali tok kemudian wah ada yang tetap tiap molek ibu karena ini juga adab tiang pelunggu untuk tiang pelunggu sami. Jadi tiap mantuk tiap olek jog balik sogol lek balik biasakan diri lepas salam nggih. Dia datang assalamualaikum dia mak sogol assalamualaikum nggih. Niki ye langan tiang pelunggu terus Nabi Malik langan dengah Al-Quran terbaca hilangan tiap termasuk dengan sak kerinduan isi surga. Bilangan Malik bersedekah ojok bija jarim sak ngaji ye langan biak cinta ojok Quran. Yang terakhir bilangan namanya mau palen Quran pelunggum sami beli Al-Quran nggih. Beli Al-Quran dia memang beli Al-Quran niki jauh jok santren atau ngojok mbe tau arak bija-bija mentajah Quran lepas senilik masjid nggih.
niki ia yang ngalir ngelek pahalan Quran sebungkul Bapak Ibu. Ia mau sebut si tiang adalah ATM gaib akhirat. Ni selong-selong lemak di mim tamu li kubur yumbilin datang pahala, ternyata pahalan Quran soan kuluk li masjid bi jaga tahu. Ni adim pelunggum gamal tegal Quran ni ke jauhan diri lepas lek santren. Atau mbe tok bija-bija tajah ngaji kuluk Al-Quran ni ke. Ia langan ya pulih dengan sak cinta pujuk Quran. Baru ni ke empat dengan sak kerinduan si surga. Pertama adalah orang sak genem talil Quran. Orang yang cinta Al-Quran, genem baca Al-Quran, senang li Al-Quran. Muendah bacaan pelunggum sami, ia yak jari syafaat tiang pelung. Ya, dia anu kena kita foto doang ni, hai pen ni terkolok foto nanti. Nggih foto ni ke kena ki Bu, ni kok hengat menit kenapa? Nggih, mati niki. Oh, sedia anda mati. Oh. Nggih, nah itu. Nggih. Terus yang kedua nih Bu, membelangan dengan yang terinduan si surga, wahafidul lisan. Adalah dengan sak tahu pelihara lisan. Nah, ibu tahu jaga ucapan, nggih, solat-solat dan berbahasa, nggih, tahu jaga ucapan. Nggih, minta tahu jaga ucapan, kita sibukkan dengan amalan-amalan, nggih. Terus saya kata lun be dengarlah terinduan si surga wa mut'imil ji'an. Adalah Nabi dengan sak tahu berbagi, dengan sak bebing, medaran, elok dengan sak dalam keadaan lapah. Nggih. Nah niku. Terus yang terakhir, pertama baru talil Quran, dengan sak kedua dengan sak pelihara jaga lidahan, sak ketelun adalah dengan sak bersedekah bebing medarah, jog dengan sak lapah, dengan sak kekurangan makanan bertebing, sak keempat adalah dengan sak puasa lek dalam bulan suci Ramadan. Niki dengan sak terinduan isi surga. Nah, nggih, mudah-mudahan insyaallah nggih yang pelunggum termasuk ilih empat niki nggih dengan sak terinduan isi surga niki nuzulul Quran tiang pelunggu. Lalu yang kedua adalah Nabi baru atur THR nggih, THR nan ini nggih. Marah atur sabar. Nabi THR niki Ibu telu huruf THR. T tuntaskan Ramadan sampai akhir. Nenek berjulu lebaran. Dengan nema lebaran ni wanda berjulu diri lebaran. Aku juga arahan lebaran tu TV ni nyebun ngarap-ngarap tu dalam balik pola puasa. Dengan lebaran. Lemak mu milun sogul hari raya dia dengan lewek. Itu sama dengan ajo-ojo agak-agak. Maka pelunggum yang THRT tuntaskan Ramadan sampai akhir, sampai tutup Ramadan. Nih dia penjuluk diri lebaran. Nggih, tuntaskan puasa. Betul-betul menjalani ibadah puasa Ramadan. Nggih. Nah, saya enggak mungkin kadang-kadang kan paling julun bersalin handik-handik puasa ni mau kesengehen. Mulai mak bin kabir mau paling julun nak tengok sejadah. Allahu akbar ni kabir. Madal ndin puasa haing gelut. Nggih, kadang-kadang kebagus surun minyak sengen ngampreh ambun kesengen. Lagu ndin puasa ibu no. Ada betul-betul hak mau THR no adalah tuntaskan Ramadan sampai akhir. Nggih, tuntaskan Nabi ibadah Ramadan sampai hanya hiasi Ramadan dengan Nabi dengan bacaan Al-Quran, solawat, istighfar, zikir. Nggih. Nah, gisit prepot ladang pelungguh, sungap pelungguh, aden sak tahu terkontrol daripada ucapan-ucapan sandek aden satu ucapan sak aso-oso al-ahlah. Hebat. Nggih, ngomongin hebat ya. Kala-kala dengan sekolah TK nih ngomong. Nah, yang terakhir Nabi THR rayakan hari raya Idul Fitri dengan meningkatkan ketakwaan tiang pelungguh. Nenten sekedar pelunggum tiang berpakaian bersandal baru doang. Lagu Nabi seri kendor ibadah.
Nggih, boleh pelunggum tiang telekom baru, pakaian baru, tetapi adin ibadah meningkat. Rayakan hari raya Idul Fitri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ieu teparan aran THR nu. Paham Ibu? Ini dia hamarat baru nu, yang ulang sekali pantun ke baru nu. Nggih. Napi unik baru. Oh, dia mengat. Napi unik baru yang doang dia ingat. Arak pitu buat nangke. Arak selai 4 mujair. Ian aru tutup puasa. Lagu nen mana nak beng THR. Nah yang pun masih nyebang-nyebang bapak-bapak ibu-ibu niki. Nggih. Kanan dik man beng THR. Angkat lamun kurang-kurang rasen sieun kandon makluman. Lamun kurang panas, lamun masih nyebang-nyebang, pertama dulu lamun masih nyebang tu balik ibu-ibu niki bacaan selawat. Masih seren nyebang tu bacaan selawat badat. Oh, rukiahan. Seren nyebang tu rukiah, kasih rupiah. Munah tebing rupiah aja cemus cengelan ibu-ibu niki. Enteh nokak apa ndek melet, mbe melek munim terus nggih. Mbe melek munim teu ketua. Apam kukus atau apam panas? Ni dah. Nah. Ya Allah, no hebat ya laku kena ibu. Nggih, karena pelunggum tiang tak anjuran berlaku. Lamun 10 terakhir Ramadan nu, nggih, tersurut bekerek, nggih. Lamun tahu godol tu balik. Nggih, dim tebing, baru tebing sim belanja niki nggih. Haru tutup puasa, ada taruh mau tetapi THR yang penting baru adalah saat baru, nggih. Tuntaskan Ramadan sampai akhir, hiasi Ramadan dengan zikir, salawat, baca Al-Quran, lalu rayakan hari raya Idul Fitri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu paham? Gini tian tahat menu burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih kandan isintian wandi arah masih lenta kebalik kebelah insyaallah lemat pidato malik lamutah molah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang insyaallah kita berjumpa lagi lamut tundang malik. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.